ngesikhathi ke ngiqala bengitshena ukuthi ngizoba ne-TB sengizohla amaphilisi. Kusho ukuthi ngangingazi kahle ukuthi isifo sini leso i-TB. Ibona babesazi ngendlela babona ngayo emzimbeni wami ukuthi i-TB yini. Mina ngangizibona ngiphelelwa ngamandla sengehlile emzimbeni ngimncane ngonda emzimbeni wami. Ulokhuza kwami ngalesikhathi ngilokhuzana ngehle emzimbeni base bangitshena ukuthi ngizoqala ukunginikeza amaphilisi e-TB. Ngangazi ukuthi ke amaphilisi bona babewazi ngendlela isifo babesibona kimi emzimbeni ukuthi isifo se-TB siqala kanjani, ngoba ngangiziswa ngiphelelwa ngamandla nanokuhamba ngithanda ukuphatha into kanje. Base bangitshena udokotela ukuthi nanokukhwehlela ngingakhwehleli ngibhekise kubantu mangikhwehlela, futhi angizukuhlala nabantu ongakabi nayo isikhathi esiningi. Nokudla akazi ukudla umuntu ukudla okusele kimi, engitshena zonke lezo zinto. Nokudla engizokudla kukhethekile, izinto ezizongisiza, kusho ukuthi wayazi ukuthi zibuyisa amasotsha kancane emzimbeni kimi, ngoba ngangiphelelwa ngamandla. Kusho ukuthi amasotsha ami ayehla emzimbeni ngendlela ukuthi udokotela izinto azaziyo ukuthi yena zihamba kanjani. Ayingitshena zona izinto ayingitshena zona, ngangigcina ngivuma ngivuma into engingayazi, noma ngivuma khona noma kusikhona. Kusho ukuthi ke ngangivuma ngoba ngangifuna impilo ukuthi ngikwazi ukuphila. Ngendlela banginikeza amaphilisi ukuthi ngiwahlanganise ngesikhathi esithile ngifaka ukudla, nganela ukubona ukuthi lokho kuyenzeka, kuyalunga.